hasi gato. Ngirango byanatugoyeho kubera kuza mikrofone na tugize amahirwe umuvandimwe wacu wundi uri hano ugeze hano reka nawe azadufashe muri indirimbo. Turabimusabye Shema azadufashe indirimbo tugiye kuririmba yo rero niyatate rwose iravuga ngo isezerano ryawe Mana ntirihera. Isezerano ryawe Mana ntirihera kandi ibyo wavuze urabisohoza. Inkoni yawe uyiragiza amahanga yose, mwami uhimbazwa. Igaragaza uburyo ki Dawidi hari ibintu yifuje gukora. Murabyibuka ibintu yifuje gukora, yifuje kubakira Imana inzu. Murabyibuka
ari umuhigo we arabigambirira, ariko hari ukuntu Imana igisubiza rimwe na rimwe bigacarenginga abantu. Imana ntabwo yabimwemereye, murabyibuka? Ariko irangije irambwira ngo inzu yawe zubakwa nande? N'umwana wawe. None se ubu tuvuge ko nubwo muzehe Sebagabo adahari, ibyo yakabaye yaragomba gukora abana be ntabwo mubona ko babikoze? Ntabwo Imana yasubije kandi yabakomeje imitima, sibyo? Aho yagombaga kuba atabaye uyu munsi, ntabwo tata yahabaye. Imana rero ntabwo isezerano ryayo rihera. Umukiranutsi naho yaba atagihari, isezerano ryayo rirasohora. Namwe rero iri sezerano buriya nubwo ari irya tate, ariko ribe namwe iryanjye, ribe iryanjye ku giti cyanjye, nawe ribe iryawe, aho kuba wicaye hano ngo utahe iryo sezerano utari cyura. Imana ibabe hafi. Murakoze. Take it, we as a